Mil Mi-24 jedinstveni je borbeni helikopter. Teško naoružan i dobro oklopljen, ali ima i sposobnost da može prevesti lakši teret ili do 8 vojnika s opremom. Posebno je poznat posao prilikom sovjetske intervencije u Afganistanu, gdje je intenzivno korišten protiv mudžahedina, koji su mu nadjenuli nadimak đavolja kočije. Prvi primjerci ovog helikoptera za hrvatsko ratno zrakoplovstvo nabavljeni su krajem 1993. a javnosti su predstavljeni za vrijeme vojnog mimohoda 1995. U odlučujućim operacijama Oluja, Maestral i Južni potez, Mi-24 se pokazao kao izuzetno učinkovito oružje. Tako je primjerice pred Petrinjom korišten da bi se probili srpski topnički položaj koji su sprječavali ulazak hrvatskih snaga u grad. Gdje bi gardijska brigada u oslobodilačkim akcijama zapela, gdje su naišli na poteškoće, gdje nisu mogli probiti. 24 su pozivane, znači i onda smo mi nastupali. Ciljevi su obično bili oklop, utvrđene fortifikacijski objekti i potpora, znači, našim snagama ako bi bila neka otporna točka ili nešto nerješivo. Kada su se 24 pojavile, djelovali, više toga nije bilo i oni su mogli proći. I onda se vidjelo tu oduševljenje i tih naših gardista. Mi obično bi im mahnuli krilima ili pozdrav napravili neko, vidjeli smo njihovo mahanje i oni su nastavili dalje. U startu nas je bilo 11 pilota, 11 mehaničara dragovoljaca koji smo završili onaj prvi dio tehničke učionice i onda se to lagano popunjavalo kako se pročuo glas, kako je tehnika došla, kako smo počeli letiti. Ništa nismo znali. Prvi put kad sam ga vidio, kad su došli instruktori, s njima smo zajedno krenuli u obuku, teoriju. Bili smo svi skupljeni svih postrojbi Hrvatske vojske, u stvari zrakoplovstva većinom, mladi, puni adrenalina, želje nešto naučiti i dati doprinos, jer to je ipak borbeni helikopter. Problem je bio jedno što su helikopteri ruski, sve je bilo na ruskom. Trebalo je jako puno stvari usvojiti u jako kratkom periodu. Helikopteri su došli bez motora, bez krakova, bez određenih dijelova, krila i tako. I onda to nam isto bio jedan dobar dio obuke. Jer jednostavno kad ti vidiš, kad to pikneš, kad to napraviš, onda i znaš o čemu govoriš. I mi smo to stvarno odradili ubrzano, jedni drugima smo pomagali. Ta postrojba je prvi put oformljena, zajedno stasala i onda smo bili kao jedno. Inače, u normalnim uvjetima preobuka na ovako ozbiljnu mašinu, stroj, borbeni aparat bi trajala minimalno 2 godine. A mi smo teorni dio uspjeli savladati za neka cirka 3 mjeseca, znači to je čista teorija i praksu do prvog djelovanja do poligona isto negdje za 3 mjeseca. Dobili smo jednu strašnu moć koju taj helikopter pruža. Kad vi znate da nosite 1000 kg ubojnih sredstava sa sobom, imate moć djelovanja po velikoj površini i velikim udaljenosti, vi ste tada spremni puno toga učiniti. Imali smo prvi poligon već iste godine, znači u rujnu mjesecu, gdje smo probali djelovati sa nevođenim raketnim zrnima i sa bombama. Do tada su stigli svi potrebiti dijelovi da bi stavili u funkciju strojnicu, tako da smo sa svim vrstama naoružanja, znači od siječnja 1994. već bili obučeni. Tako da već 2 posade Mi-24 su bile spremne i poletile su na zadaću Zima 94. Taktika uporabe helikoptera Mi-24 je djelovanje u paru. Helikopter Mi-24 znači djeluje po tim oklopnim ciljevima i ciljevima koji vas neko navodi. Nismo se upustali u velike visine, ali znali smo da imaju raketne sustave s kojima su nas mogli obarati i u principu možda najveća prijetnja bi je predstavljala zapravo obični protuzrakoplovni topovi i uletanje u njihovu zavisnost. Imali smo slučajeva gdje su nas pogađali, imali smo slučajeva gdje su nas gađali pragama, to je jedan onako malo nezgodan osjećaj kad vi vidite da samo likvidacija, da čujete puk, da se zrno raspada oko nas i to, ali sreća, ovaj helikopter jako izdržljiv i trpi stvarno i pogodke i udarce i to. Dobro se čuje zvuk metala kada vas neko gađa.
prvo kad pogledate, adrenalin radi svoje, jel, fokusirali ste za zadaću svoju i pogledajte samo da li nije negdje neka druga boja osim boje odore. Vidjeli ste da nije to, pogledali ste instrumente, da li pokazuje sve ok, tlakovi, ulja, motora, temperature, sve u redu i nastavili ste sa zadaćom. A dolazili su nam s akcije probušenih krila i trup i čak i krakovi noćeg rotora. Mi smo to tako sanirali na terenu. Poslije jedne akcije, dečki su mi poslije pregleda pronašli pancirno zrno odozada u instalaciji. Da nisam bio u ovoj kadi, danas ne bi pričao s vama. Rezervari su u podu koji su dobili svoj pogodak, ali gorivo nije iscurilo, nije se ništa zapalilo, ima i tu zaštita, znači ima inertni plin koji se ubacuje u te rezervare i sama otpornost na vremenske uvjete, na način letenja je nevjerojatna. Ja sam se iskreno osjećao jako moćno. To je helikopter ipak koji su zvali leteća tvrđava, jel? Helikopter koji je imao jako veliku vatrenu moć. Mi-24 ima znači u sebi tri, da kažemo, vrste naoružanja koje su mu glavne. Mada postoje kombinacija raznih oružja. Prije svega tu je Gatlingova strojnica koja služi za djelovanje po nekakvoj živoj sili i za samu obranu od nekih ciljeva koje vi kao operator uočite ispred sebe. Na krilima može imati kombinaciju naoružanja, znači na krajnjim dijelovima mogu ići vođene rakete protuoklopne, a u ovim srednjim lanserima, nosačima idu lanseri nevođenih raketnih zrna ili aviobombe. Imate 4 puta nevođena raketna zrna, znači gdje ukupno nosite 128 raketnih zrna, 57 mm i ispaljivanjem toga kompletna vi pokrijete površinu 2 hektara. Normalno, nikad se ne radi tako djelovanje. Tu sam imao priliku na Poseidonu 94. znači u cilju priprema svih tih događanja. Odjednom sam ispalio svih 128 raketa, to vam je moć i snaga koju jako teško možete nekomu opisati. Bilo je situacija gdje su gazele njihove letjele iznad tog dijela i onda po pozivu naše 24-ke su došle u područje borbenih djelovanja i jednostavno vidjelo se da su gazele pobjegle, a isto tako i tenkovske neke postrojbe su isto bježale. Nažalost, ostali smo bez jednog helikoptera. Jedan kolega je malo bio ranjen, ali ljudskih žrtava nismo imali. I to nam je ponos i na čast. Znači, mi se nismo hvalili kao neki da je poginulo toliko i toliko u nekoj akciji. Mi smo se hvalili s time da nemamo ljudskih gubitaka.